Menteri Ketenat PHE ubah Renikton El Tongkar menta kasengi ka sauterik ukala lengkot ar hajar ar paulai ula leit banbu iumau nongrim jong ka skim umbam umdi Lyngba ka Jal Jeevan Mission JJM kabalatip kum ka Nongpoh Greater Water Supply Scheme NGWSS kabadai ka scheme ban Pynpoi umbam umdi shaman laki Thliew Iing hakisnong kibah kathai Nongpoh ya kate ka jingelang la penlong ha district library ha Nongpoh ya kane ka scheme onte ha ka jinglun shispa lai klor tengka tam kabla penmang Lyngba na katanat Ministry of Jal Shakti jong ka sarkar pedang bat kumjuru ka sarkar jilla Hakate kasingi laidon ban sakhi uba Meral Bonds Im MLA ka Nongpoh constituency uba Balaji Rani MDC Usayyid Muhammad Andalib Razi ubadai Commissioner and Secretary ka PHE ka kong BM Lendam Chief Secretary ka tanat PHE ka jilla ki officer baper na ka tanat PHE kinoyelam shnong bat kiwe kiri rong ba Kani ka scheme la sanction Apo kani ka Jal Jeevan Mission Kupang iya tip berporokhat kata ka JJM Ya kani ka JJM La launch patba Haka khatsan tarik jong August Ara jar khat kendai Ya kani ka scheme Jal Jeevan Mission ru Kam kadai ka scheme kapa lawanra ka sarkar kami Henry Kaduan kata partnership in partnership but ka government of Meghalaya but the state government baklam ka jingya baiting kalang but ka sarkar jala na jongi ngimla akan purlong ya kan scheme Jal Jeevan Mission kenapa akan pesuthu ipi pa kamdei tangga scheme sarkar jong sarkar kami kadeu jong scheme jong ka jala Meghalaya hin borokoi Namara ba kani kede jinga trailan tang bat ke sarkar kede ru jinga trailan bat hi pat pa no shno namara mat pa kongsan tam hapo ka Jal Jeevan Mission kede jinga trailan bat ki pat pa maki on ka partnership with the communities baklan ka jinga trailan bat ki pat pa ngimla pan purlong ya kani scheme na bentar kiri stong ki baham apa urusan nadu na mautrum sadu sepo sang bawah di Islam pas itu saya ngokrak dari pai sedemikian kini Islam kiban yo di bentor na mereka umbang undi komunitif komunitas Nongpoh water supply scheme ngitip yang bakal jing sanction ya ke scheme hakipor di belanda Nongpoh combined water supply scheme way back dengan meklan di house name ada jadul ada nyo tapi tu report layo sanction lembaga SPN bat laboratory ki dan subur kiloming di layo di metoi dan bah juga di skim membangun di kasus ke kamran harga ding ya itu report kiloming kilanan bol kiloming kilanan bol isnom kilanan he kata kini Indonesia ini kini two-step jom kita song kini dong kita ini. But kalau pelong ba terhadap misi kedua, kalau Nongpoh ini kedai kau wei ini jaga kita kedua bahasa biasa Nongpoh mana itu. Ini Indonesia kedai jaga ngai dia ngasa kau sutri ngasih umde, mana tu yo ngasih umde dia. Kau kisi ini orang tak Allah subhanahu kata ini program Nongpoh water supply scheme kereta Nongpoh water supply scheme nah itu sebenarnya ya kita observe barcode but i wei department direkam kita lanjut kita kesan lanjut ngitip kebangkiran emang berapa maka kada sisa kajing kalau kamu hadir kaya cooperation yang kita lanjut baru Ngasukkan itu kata-kata kepada yo kekelar periode pertama ketika mission jauh dari India, ke mission jauh ke state government, bak kita ke mission kalau ban Pynpoi habarok Thliew ye, jauh kino sosial hadir ke state ye jauh ye hamne keraya.
Commissioner Secretary dapat kenoi, but less than 1% di dalam kilong dia di bayi Hashwara yang bagi sang di KJM. Tang pasau hajar sanspa santau beli kilong ye, kilong na kolong jauh PHE Hashwara bagi sang di KJM. Bagi sokber mereka, bah nilai keras ke armak kapal, kilong dia di bayi mereka. Kena kita big achievement. Walau yang tak boleh cakap kau tu balik kuat, bah 100% dikuat dan Pynpoi. Yang tak lah Pynpoi cakap. Researchman boleh tu itu, bah gila. Ya trace tom kalau bagi susunan boleh tu itu aku mengelong mereka. Hak beda tak kisah syari kisah. Gila yang baru asal syari.